Kayser'in hakkından bakar. Tozovuz, o жерден çay veririz. Beyt züccaci, yani hatta dışına sıdayıf duyuyoruz. Anam baramız. Kırgız aylı деп аталат. هذه نسميها قرية قرغيزية. Биздин бүркүттөрүбүз атайын ата бабаларыбыз атайын аңчылыкка чыкканда кичинекей баштан баштап чоңойтуп ушундай кылып уштаптаган. Бул кыргыз тайганы бул дагы аңчылыкка чыкканда дайыма ушул колдонушат. Atay üretilген. Atay مدربين يعني من السنة. حتى فيها الثروة الشعر. Бул башка иттерге окшоп жүрбөйт. هذا الكلب نوع يعني ميزته هو لا يستحي يعني لا Бул да кички кезинен баштап даярдалып, куштарга салынышат атайын. يستخدمون في الصيد الصقور Жашы булуу, هذا عمره كبير. Tamim bin Hamad Altani Katar'dan hoş geldiniz emiri. Ezelden sizdey konokon elimdin taza peyli. Hayratlı sadır padişah Katarlaşır sergi. Bugün da kuvatta bulu dostluktu karaçı kudaydın tögülüp durat merimi. Katar'dan konuk bolgonun kuvansın kırgız elimne. Yemi toda da toda ömür var, suda da suday gönül var. Günde de günde merim var, gökte de gökte peyil var. Ardayım dostum sıylagan, ak kalpak kırgız elim var. O acarınday değiştin, Alato kırgız derim var. Oşo Katar'dan kuş geldiniz, aman bolunuz degim var. Bugün dostluktun tuzun karbakan, oşo domatsız sadır serim var. Geçele siyanda oldu bir samit, sırından ülgü alarga. Çoğun samitsi ötkördünüz, çolpana takalağında. Ankara'ga da vardınız, aytılıp cüret kabarda. Yemi bugün amirdi tosup turasız atağı ketken alamga. Antkeni el jurtka bakıp izledin. Aytor ergegen uşul zamanda hareket kılıp jatasız urpaka joldu salarga bulutka vakıt tavarga. Çağlık bas gayrat güç var go çalkıgan sadır avamda. Uçuntup jarkılda iştey verirseniz jetebiz jarkın zamanga. Yemin o mattu jerge kutmeken orta çıkıştın Katar'a. Orgugana nefit gaz menen halkı keremet sonun yaşadı. Al Jazeera telekanaldan alamga gitti atağı. Oy bultır düğünölük futbol çempiyonatın ötkörüp o düğünöge virgülü isti jasadı. Yemi bilimge karcı kuyuda. Sizge Allah'ım versin vatana, bilimdүүлördün sizlerde göğe versin Katar'a. Jergemene gelgen şeyhtin, jergemene oy gelgen amirdin. Buyrusa cemiştü olsun safarı. Бул жашты согуп аткан чийден боз үйдүн ичинде калай турган кылып ушундай кылып таштар менен жип менен байлап анан согушат. Боз үйдүн ичи. Бул болсо килемдерди ата бабалар ушул килемдерди сокку. Катар мамлекетинде дагы мен жаргылчакты көрдүм, ушундай болгон. Биздики аябай өкө окшош экен. Окшош экен. Ал эми бул бийгиз шырдактарды бул текшерип жүндөн жазылат, тура жүндөн, ойду жүндөн. Hani hepsinde işte komuz Бул комуз деп аталат.
خصيصا يعني هدية لكم هذه الطريقة يعني حديثة هذه الطريقة Siz kalanı grubuğumuz الشاعر العازف هذه القديمة الطريقة القديمة هذه هدية من الشيخ شكرا Bunu emeği bizde karşılar, Cenab-ı Bürkütler menen algan karşılar. Bürküt ashabı ve Mısır. Mısır. Çok bürküt algan. Toplu sizlerde de var. Bizden Uluttuk Asbaplar Orkestrimiz, ırkçılarımız, batırlarımız. Бұл жақта ошол бұл батырлардын кийимдери, зооддору кандай жазылат көрсөтүп жатышат. Биздин усталарыбыз бүт бардыгын колго, мондай кылып ар бирин колго кезинчек. Ар бир кийимдин өзгөчөлүктөр ушундай кийимдери менен биздин улуттак таандык ою бар. Алене бул териден кесип, ар бир курларды, мондай кийимдердин баардыгын ушул Расул деген мурзабыз жасайт. Баардык темелерди. Ал эми могул жерге токтоло кете турган болсок, биздин улуттук ат мингенде خاصة صوت هذا كل يعني مهد له خصوصية Bizim sayma yönürü, biz mağunları kuşlarla cazayız, kuşlardı sayma yönürü. اللوحات ايش اسمه؟ Atın kimdi? Adile. Adile. Atı kaç yaştasın? 5 سنوات. هذه حقك؟ Bu seninki gibi değil. Baş giyimi o var. Baş seninki gibi? Бұл жақта біз улуттук баш кийимибиз, элечек деп аталат. Бул турмушка чыккандан кийин ушундай элечекти келиндер ороп кийип жүрөт. Бунун узундугу 40 метр болот. Биз мондай кылып баланы 5ке бөлөгөндө дагы ата-энелер ушундан алып, эгерде жаңы төрөлгөндө ушу менен тосуп алып, анан акыркы сапарга узартарда да чейин кепиндеп туруп ушуну менен узатышат да. We'll be right back.